Tingnan natin yung isda sa Saudi. Yan, ganito yung isda sa Saudi, ha? Wait, hinabas. Hinaba din kalas. Aywa, kalas. Kulo, kalas. Aywa. Alam, Mafi, hinabas. Mauni, saksak. Isda sa Saudi. Parinig kita sa Goldfish. mukha eh. Gago! Oh, goldfish. Yan. Dako na sapsap. Mapi, shark! Shark, Mapi! Masyada. Intaraja. Fish, shark, ha? Gago ka ba? Shark. Ada shark. Twice akil. Ada mia. Aywa, kalas. Padin. Ada. Kagang. Ada kagang. Kagang. Uy, tamban. Hinatamban sa dek. Tamban. Malum tamban. Tamban. Tag 20 kilo tamban mo di. Oh, tamban. Ada sa dek. Hina. Ha? Uwang. Ada kalas uwang? Syada. Ada kulo kalas. Yan, yung kagang, yung tamban, adik yung tamban. Daig pa naka-drugs. Yan, mga adik na. Kasi nakababad sa yelo. Dito, anak ng shark. Malaki. Dito, goldfish. So, adik ata ito eh. Amerikano. Ito, sapsap.